Tanihiloko China ku ri kona ri nghenaka ka lembe rintshwa, President Cyril Ramaphosa u tsundzuxe nakambe hi vuxaka byo tiya exikarhi ka Afrika Dzonga na China. U ri ku navela ka yena eka lembe lerintshwa hi ku vona vuxaka byi ndlandlamuka ku ya emahlweni exikarhi ka matiko lamambirhi. As we recover and rebuild in the wake of COVID-19, it is our wish that the comprehensive strategic partnership between China and South Africa will lead to mutual economic growth, development, and common prosperity. Prosperity for ourselves, for our respective regions, and for the rest of the world. President Ramaphosa u ndhundhuzele mfumo wa China eka matshalatshala ya vona yo rhangela mapfhumba yo lwisana COVID-19. U kombele maAfrika Dzonga ku ya tlhavela nsawutiso. The global recovery depends on everyone being vaccinated. We are only safe when everyone is safe. No country and no community must be left behind. Hi hala tlhelo tihofisi ta vuyimeri bya tiko ra China va vula leswaku va lulamerile ku tirhisana na Afrika Dzonga ku ya emahlweni.